normalan, bo? Pa ne možeš preko gume, hajvan. Imaš korijenje dole iza gume, pa. Imaš vamo iza gume korijenje. Imaš korijenje iza gume, bole. Snimio sam. Pogodi telefon. Telefon ti je poripat. Ne, ej. Ej, pogodim u kola, Sara. Jako ti u kola? Ne. Ide se baka, bježvanjem zivadu. Beži zivadu. Prozor da nam slika. Evo ovako. Vidiš kako spava. Sasno, majke! Da vozim, joj, super s rođicama, s lješnjakom i rižom. Ko je ovo idiot, ko je ovo? Fali vam zadnji dio. Poslanika za Europski parlament prije svega znači da su građani shvatili da im se ne radi o glavi i da ovi govori ni o čemu bitno na nauču. Stvarno. Gledaj, da ga ne nađe, vada iz njega. Možeš. Ovo je za ovo sam ugušio, stare. Dugo se čeka sa izvođenjem ovog auta. Sad će ga zid zajebat, da upravi. Moje mi majke, ovo nisam vidjela ni u filmu. Evo sada da provali pa da vidim. Evo, 4 nazad koraka. Sviraju nam ljudi, Marek svira, vidim. Ubiće nas ovi grešni, sami će mi.
Koliko ja namještam mobitel u ruci da ne ispane. Ekstra. To je dan bio najbolja kamera. Da, uključi se. Na federalnom snima. bio stavljen. Bil stavljen na federalnom. Materi. Pusti ljudi. Ma jebe je mater, ba kradu, šta će zarađivati? Sevap. Što sevap, jebo krasti sevap. Jana, baci, eno sad ja pokupim. Gledaj, cuk su pustili da cuku čuva stražu. Vidi, materi. Sad ja samo mi pokupim. Ajmo popiti Allaha. Ajmo stati. Ajmo materijem stati. Joj, kraljeva. To, stvarno. Joj, malo uzeti. Stavit to na YouTube, keće. Joj, kraljeva. Ikvec autocestom, ali i oni koji se okreću na cesti na kojoj se saobraća velikom brzinom. Čak se vidi kako se jedan kamion okreće na cesti kao da može saobraćati drugom trakom, iako su obje trake predviđene za kretanje u jednom smjeru. Drugi pak voze pomoćnom trakom u suprotnom smjeru kretanja vozila autoputem. Također neki pješaci pokušavaju prijeći autoput i to sve 4 trake, ali im teško ide od ruke. Iz javnog preduzeća Autoceste U suštini u budućem vremenu da Gras postane U lančanom sudaru je povrijeđeno nekoliko osoba, od kojih je jedna zatražila ljekarsku pomoć u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.